Wengane zakwethu-ke nginibikele namukele kuzonke iy'ndawo la kuzofinywa khona le video kama ngimsize aka inkosi yokadini. Uma uqala ngale channel qinisekisa ukuthi ucinezela usubscribe uzothola zonke izinto engiyiphosta kuyona-ke le channel. Le ndaba-ke ethe-ke noma-ke ehamba phambili izithi-ke Isilo silele esibhedlela eSwatini kusolwa ukuthi-ke sidliswe ushevu obulalayo. Bika ukuthi-ke Isilo MisuZulu silele esibhedlela ngemva kokungazizwa kahle. Kuthiwa ukugula kwaso kulandela-ke noma kulandela-ke eduzane ukushona-ke isigubhukane kwenduna uXaba ebisondelene kakhulu-ke nesilo ingasuke eduzane. Kuthiwa-ke idliswe-ke ushevu yashona kungalindele muntu. Masinyane-ke nesilo sazizwa-ke siphelela ngamandla ngenxa-ke yokwesabela impilo yaso. Isilo-ke sicela ukwelashwa esibhedlela masinyane-ke ngemva kokuzizwa-ke siphelela ngamandla. Kanti-ke ihhovisi likaNdunankulu uButhelezi kwisitatimende sithi-ke Isilo silulama-ke esibhedlela noma-ke siyalulama-ke esibhedlela. Abantu-ke noma abalandeli bethu baphawule kanjena-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi-ke sengathi singalulama-ke ngokushesha Isilo owey'ngane zakwethu. Nangomunye uthi-ke awu Nkosi yami ngazi-ke sekwenze njani. Wengane zakwethu mina ngizofisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono ukuthi wena ucabangani-ke ngalo daba. Hlala lapha kwi-comment section mina sengiphuma kanje.